Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, kunan kawasunchis papaita. Papaymi kipi rimasian hoj videopi. Papaymi rimasian Proverbios kelkamanta Dios paksemimanta. Capítulo 3, versículo 1 anchimanta rimasian kawar uyerisunchis. Ama yachachikuy simikunataqa qunqapuychu. Rikichu waqpanaykuna. Siempre chaynatapone papayqa predikaywaqku maypipas Dios paksemintaka nuqu yashani wawachiltaraq irqillataraq nuqata pusakachawaq manaraq escuelamapas haykushaqta yaqpaymi niwashanchis imina rikichaypi niwashanchis kay mandamientuykunata waqaychay sunqukipi nispa niwashanchis qhawaris. Ashwanpas yuyayshanakanchispuni kashan. Ashwanpas mat'ipasanakanchispuni kashan. Kamachikuyninkunata sunquykipi waqaychay niwashanchis. Kamachikuyninkunata. Kamachikuyninkuna ashka kusakasha waqpanaykuna. Chunqa simi kamachikuyrik. Chay chunka simi kamachikuykunan kashan Dios ninchispaq mandamientunkuna nuqanchispaq kashan que Dios tamunakunki tukuy ima hayk'ata llallispayki nispa hoj ishkay ama Diospa qhapaq sutinta qasinmanta uqarinkichu aypas nuqanchis uqarinchis qasinmanta imapas ganarunanchispaq simanta nawachillanchista kinsa kaq waqaychanki samana p'unchayta Diosta yupaychanakipaq nuqanchis hay veces manay waqaychanchischu chay p'unchayta domingo p'unchayta mana ni siquiera Santa Misalamanpas rinchischu tayta mamaykita yupaychanki nispa yupaychananchis respetananchis kasukunanchis tayta mamachista qhawarinanchis mana payaruqtinchu machuyaruqtinchu nuqanchis dejarapunanchis hina sufrishaman papanchiskuna aqpisqa kaq ama wañuchinkichu nuqanchis hay veces sunqunchispi pinsapakunchis kay wañunman haqaynan khayna nispa suqta kaq ama wachuqchu kanki nispa niwashanchis chay impureza pinsaykunamanta niwashanchis ama kay wachuqchu kanki nispa hay veces nuqanchis pinsayshanchis imimanakunapi anchikunapi chaymanta qanchis kaq siete kaq niwashanchis ama suwakunkichu nispa ari nuqanchis suwakushanchispuni imatapas tiempollatapas imallatapas suwakushanchispuni manaña suwakunchischu aqna suwajinapaschu chaypas siempre suwakunchispuni imallatapas familiallanchikmantapas pusaq niwashanchis 8 mandamiento 8 ama pitapas qasinmanta tumpankichu amataq llullakunkichu ari nuqanchis brumaman hinallapas llullarukunchis anchita niwashanchis chay pusaq kaq chaymanta niwashanchis 9 esqun ama runamasiki qhari warminta munapayankichu claro nuqanchis umanchispi pinsapayaychanchis hukpaq warminta uqarinta munapayayta qallarinchis anchikunatan taytanchis mana munanchu chaykunan hucha kashllantaq chaymanta chunka kamachikuy simiqa niwashanchis ama hojpa ima hayk'antapas munapayankichu nispa entonces anchaykunata nuqanchis cumplishananchis kanman papay niwashanchis anchita chunka mandamientokunamanta primer mandamiento más importante nuqanchispaq kashan Dios taytanchista munakunanchis tukuy imata llallispa mana nuqanchis mashkakushananchis huk Dioskunatachu nitaqmi burqukunamanchu purishananchis católico cristiano hina ashwanpas nuqanchis wayqikuna panaykuna Dios nillañistapuni munakunanchis imata llallispapas qullqita llallispapas naykushuta llallispapas llapanta llallispapas paymanmi primero kanan anchita niwashanchis papaypas kaypi kunanratupi a ver uyarisunchis chaykunata primer kaq kamachikuyninmanta hasta último kama nuqanchis sabananchis kashan waqaychananchis kashan sunqunchispi waqaychananchis kashan wayqpanaykuna chayta waqaychasunchis chaymi hina kawsasunchis chaymi verso 2 nishawanchis chaymi unaytapas kawsanki niwanchis wayqpanaykuna chaymi unaytapas kawsanki chay hinata waqaychanki chay hinata kasukunki chay hinata chaymi hinata kawsankiqa wayqpanaykuna sunquykipi waqaychankiqa chaymi unaytapas kawsanki antatapunin ikarin papayqa aqnatapuni predikaywaranku munayta chayrayku nuqapas sunquypi kusirikuni papay taytay nuqaman yachachiwasqanmanta nuqa niqtapuni kusikuni chayraykucha nuqapas kaypi rimapaysikichis personajistapas chaycha nuqanchis unaytapas kawsasunchis chaycha nuqanchis may sumaqta qankichayqa hina llanllarinqa kawsayninchis purinchis ari kawsayninchisqa Dioswanqa llanllarinqan allin llankanqa imaña wayqipanay ayk'aqllapas ari kanqan sasachakuykuna pero sichus nuqanchis Dios taytanchisman confiakusunchis paymanpuni purisunchis chaqaytapuni chaynqa ari ninmi uyanchispas wayqipanay kusisqallapunin kasyanqa mana llakisqallachu nitaqmi wayqipanay p'inqakusunchu kay llaqtapi ashwanpas runakunapas niwasunchis allinmi ruwasqayki nispallapas yanqallapas ari aqnan wayqipanay sichus nuqanchis chaqaytapuni Diosta munakunchikqa mana allinña chaymaqtinpis paywanqa atillasunpunin allinman lluqsiyta nishu allinmi Diospa kamachikuynin hap'iyuqa
qori mantapas qoqamantas wayqpanaykuna chaytam Dios aytansqan yaykuwas ashwanta matipasawansiriki wayqpanaykuna tia wayqpanaykuna panisikis ama ki hunusqallanchispichu kachun kayqa rik sunqunchis waqaytanas kasqa rik yayninchis phatinanchis kashan chayhinaqa wayqpanaykuna chay kamachkiykunata sunqunchis watakunanchis phatinanchis kashan wawanchikunaman nuqanchis ejempluta qhawarchinanchis kashan wayqpanaykuna llaqtamasinchikunaman tukuy ayllumasinchikman maypipas wayqpanaykuna llaqtapipas campopipas maypin tarikusuwanchispis rikichu wayqpanaykuna mana qunqapunapaqchu rik Ari aqnapunidaqmi kanan wawanchiskunaman yacharichinanchis, runa masinchikunaman yacharichinanchis, maypiña kaspapas yacharichinanchis. Aqnatapunin Dios taytanchis rimapaychawanchis. Ama ya no qallanchispichu quedarapuchun kay yachikuykuna yachasqanchiskuna ashwanpas wayqiykuna panaykuna nuqanchis compartisonchis Diospaq siminta yachanchis pichllatapas chayqa compartisonchis ama kasunchischu mana rimay atiq haqllu ashwanpas rimasunchis Dios taytanchisqa yanapawasunmi chayraykun kaypi nawashanchis así conseguirás la benevolencia y estima tanto de Dios y como de los hombres versículo 3 nawashanchis Dios taytanchispas chaysi nuqanchitaqa munakuwasunchis chanintapuni hinallataq runa masinchikunapas kaqllataq munakuwallasunchistaq nuqapas rikullanipuni siempre wayqiykuna panaykuna kay Diosninchista munakuni nuqa predicani paymanta chayqa runakunapas Ari nuqata niwanku hermano gracias Dios paq simentar nuqaykuman compartiwasqaykumanta quechua rimaypi gracias hermano gracias nispaqnata paykunapas graciasta qunku vidaymanta hinallataq taytanchis nuqata apachiwasqanmanta ari wayqiykuna panaykuna anchanatan wakin wayqinchikunapas kusisqa sentirikunku kusisqa ninku gracias Dios paq simin compartiwasqaykumanta gracias kutichipusunki Señor minespa paykunapas saluduta wayqiy amahina enviaykamayku saludaykamayku nispa niwanku chayrayku nuqapas saludaymusaq wakin wayqinchikunata chaypi munayta qillqariyamasqaku niwashankun saludos para Estados Unidos Washington nispataq niwanchis hermanonchis paykunapaqmi kay saludo kasan Diosninchispaq sutillampi hermano Gregorio Pariona González hinallataq hermano Franklin Pariona Ramos hermana Jenny Flores Inga y hijos en Estados Unidos Washington paykunapaq hatun karana paykuachun Diosninchis personaykistapas hermanaykuna saminchasunkichis qankunapas seguichis ñawpaqllaman Diosninchista agradaspanchis llapanchis hinallataq napaykullasaqta saludos para Cooperativa Santa Isabel Huancayo ahí está Huancayo llaqtanchispi kashanku paykuna hermana Asunción Ramos Vilca hinallataq hermano Ronald Pariona Mendoza paykunapaq hatun karena paykachun Diosninchispaq sutillampi qankunapaq hatun karena paykachun qankunaya munayta purishaychis Señorpaq sutillampi y llapa wayqinchiskuna chaynata kusirikunku kay predicacionkunawan kay Diospaq simin rimarisqanchikunawan ari chirayku qankunatapas animariykichis rimaychis Diosmanta ruwaychis Diospaq agradasqanta amañaya munduman hinañachu pinsasunchis amaya wayqiy panay qillachu kasunchis Diospaq siminta nuqanchis oqarita ñawinchayta riqsiyta ashwanpas nuqanchis purikusunchis Señorman sapakutin preparakusunchis qhawarisunchis chayqa allinmi runa kasunchis iminan kunan Diospaq simin nimasharanchis ari wiñaypaqraqmi kawsasunchis sichus nuqanchis taytanchispaq mandamientokunata kawsasunchis sacramentokunata cumplisunchis bautizachisunchis wawanchiskunata matrimoniakusunchis mana aqnallachu kasunchis comulgakusunchis confesakusunchis confirmakusunchis chayqa mastariqa t'ikarisunchis kay iñininchis cristiana católico hupi qankunapaq nuqa animarimukichis kay videowan wayqiykuna panaykuna Dios llamanpuni k'askapakusunchis imaña sasachakuy kaqtinpas Señorqa wayqiy panay urqullawasunmi chay sasachakuymanta sichus wayqiykuna panaykuna qankunaman chayasunkichis Diospaq rimaynin ama uyarillaq kasunchu ashwanpas wayqiy panay uyarispanchis nuqanchis Diosta riqsispanchis compartisunchis wawanchisman primerota vecinukunaman maypicha llankanchis vidanchispi kachun wayqiy panay huk ejemplo de vida wanmi nuqanchis wayqiy panay mastaqa predicasunchis ejemplo kachun kawsayninchispi pisllatapas cambiarisunchis siminchiskunapas ama kicharikuchunchu yanqa ama k'aminallanchispaqchu siminchis kachun ashwanpas nuqanchis wayqiy panay ari rimayta alabayta Señormanpas atillasunmantaqmi siminchiswan mana k'aminallanchispaqchu mana huchakunallanchispaqchu siminchispas kanman entonces wayqiy panay chaykunata nuqapas animarimukichis llapan cristiano masiykunata hina kaqtinqa huk kutin kamaña huk piña qhawaynarukusunchis wayqiykuna panaykuna